Lepo pozdravljeni v vijoličnih novicah. Na koncu priprav zadnja beseda pripada šefu. Damir Krznar, dobrodošel v studiu Belek. Pozdrav. Če potegnemo črto pod priprave, kako je šef stroke zadovoljen, kaj je bilo dobrega, kaj treba popraviti? Pa mogu reći toliko dobro da me strah. To je super. Odradili smo plan u 100% sigurno, baš što se tiče svih treninga koje smo planirali, poslužilo nas je vrijeme jako dobro, hvala Bogu, dobro smo to i tempirali, praktički onaj jedan slobodan dan koji je bio, baš je pao u nekakvom trenutku kiše, pa i bio bi problem organizirati trening, tako da zbilja je sve išlo lijepo, isto tako i utakmice, par jako dobrih izvedbi, dobrih predstava s naše strane. Sad ne smijemo ništa dirati da to tako ostane do prvenstva. Nadam se da ćemo i u prvenstvo otići i ući isto tako moćni, osobito prema naprijed. Zbilja svima stvaramo puno šansi. Primjer je tu i zadnja utakmica protiv jedne momčadi kao što je Šahtar. Napraviti im toliko šansi, zabiti im 4 gola, zaista je onak da se štipamo, je istina. Ali kažem, pripremne utakmice su jedno, kad dođe prvenstvo onda ide tu i onaj mali mentalni grči, sad samo treba raditi od tih tjedan dana da i momčad toga oslobodimo i da baš krenemo u prvenstvo opušteni i u nadi da ćemo pružiti sve to što smo pružili do sada. Mogoče edina stvar, ko smo vas videli tukaj zaskrbljenega, je bila poškodba Tolića. A da, Tola je nama bitan čimbenik u momčadi, to smo vidjeli pogotovo pred kraj jesenskog dijela. Ono što je još bitno, dobili smo u Joji izuzetno potentnost u toj fazi napada, a kad to povezujem sa Tolom, to su dva igrača koji se jako dobro kuže, jako dobro znaju, nađu prostora među 5 igrača da ih razigraju i zato mi je žao jer uz Tolu i Jojo je bolji, odnosno uz Joju Tola je bolji, a uz Joju i Tolu cijela naša napadačka nekakva struktura i izbor rješenja je puno veći. Kateri je najboljši rooftop v Mariboru? Da. Obožavam, zaista obožavam pogled. Volim biti visoko, a bojim se visine. To je onako malo ludo, ali zaista obožavam pogled i koji god grad dođem, prvo samo gledam di je nekakva visina da mogu pogledati odozgora, da pogledam panoramu grada. Ne znam je smijem reklamirati, ima jedan dobar. Luft 360, često volim gore otići popit kavu i malo baciti oko. Isto tako i ona crkva, sad se neću sjetiti, onak gore prema sjeveru, onak je baš na vrh brda i gleda na cijeli Maribor Sveti. Aha, Kalvarija. Ne. Piramida. Ne, još gore više, van grada već nekakvih 7-8 kilometara. Sjetit ću se pa ću vam govoriti, ali isto tako crkvica, mala klupica i obožavam s tog mjesta malo sjest, popričat sam sa sobom i gledat Maribor dolje, kak se paca, nekad na suncu, sad na zimi. Zvedeli smo da imate radi tehnologijo, ste tech freak, tako pravimo. Koliko vam to pomaga kot trenerju? Pomaže, kako da ne, mi smo praktički bili jedni od prvih, naš sad, odnosno moj asistent Vedran Atijas, ja i još jedan tim ljudi oko Dinama koji smo prvi pokrenuli onaj nekakav data scouting na ovim prostorima gdje se prvo oslanjate kada tražite igrača na tehnologiju, tehniku, matematiku. Sila nas je natjerala na to, bilo je to doba korone kad nismo mogli putovati, tražiti igrače, gledati igrače, onda smo to onako uz par programa preko kompjutera. Inače, to mi je fah i srednja škola i fakultet organizacije informatike u Varaždinu, jedan od boljih fakulteta. Imao sam čast biti gore i to me baš onako privlači i to je nekakva druga, treća ljubav. Meni ste pomočnika Vedrana. Veste na pamet, koliko krat ste se z njim zmenili za zajtrk zjutraj? Da, Vedran mi uvijek proda foru. Gdje god da jesmo u karanteni, na putovanjima, na utakmicama, uvijek se uredno dogovorimo da ćemo na doručak u 9, pol 10.
I on je jako uporan i zbilja nikad ne dođe. Kak je bilo igrat z vašim pomočnikom Mikićem? A Mika je, vidjeli ste ga i u ovom studiju, struja, tako da s njim je to prekrasno i općenito ovako u životu, u profesionalnom dijelu posla, isto tako je bilo i na nogometnim terenima. Znači, nabiju najdalje što može od našeg gola i on će nju stići i već nešto napraviti s njom. Tako da kažem, to je nepresusna energija i kad bi tražio pomoćnika, to se uvijek šalimo da sam našao idealnog, on je vatra, ja sam voda. Iz glave se mogoče spomenite koliko operacija ste imali? 10. I moram reći da ne vrijedi 10 je badava. Išao sam na to 9, pa rekao, ajde 10 je badava, bom si neke strgal. Da, bilo je u karijeri dosta ozljeda, koljeno 4-5 puta, oba dva križno sam potrgao, to su dosta teške ozljede, iščupao zadnju ložu iz guzice, šaka, rame, nemojte me na te dane sjećati. Tako da, to su neki rekordi, ne? Tako da, kad se tega tiče. Neslavni. Nekaj fotografij smo uspeli, pa bom prosil za komentar. Di ste ju našli? Da, moj mlađi brat i ja, već se onda vidjelo veliki grb. Da. Ne znam koliko je to je nekakvih 8, 9, 10 godina, ja mislim. A seosko dijete, malo selo u Zagorju, kad bi išli baš mjerit, možda smo i susjedi, nekakvih 20 km je to od Maribora, Krapina, Zabok. Prekrasno djetinjstvo, nismo imali nešto puno, ali smo bili zadovoljni s malo. Potovali ste z vlakom na treninge, ko ste študirali, vsaki dan. Koliko je bilo to teško? Da, pa dosta teško. Recimo, jedna zanimljivost, ja sam praktički do 16. 17. godine bio u klubu koji je bio 4. 5. liga. Znači, tek sa 17. 18. sam krenuo u nekakve profesionalne vode. Bio je tu u Varaždinu i fakultet koji sam morao obavljati i potpisao za Varteks iz Varaždina. To je bilo od Zaboka nekakvih 80 km, vlak je putovao po sati 40, sati 50 minuta. Ali dobro, imao sam onda vremena za štrebati i učiti. Ali dosta naporno, velim, od jutra do sutra. I onda još kad bi došao doma, bi se tata ljutio. Kaj si došao doma, šta nisi ostao gore trenirati? Da, to su ti dani amaterskog nogometa, to je, čini mi se, sa 16, mora sam raditi onaj posljednji liječnički pregled da bi mogu igrati za prvu momčad. To je vatrogasac iz Brezova, moj prvi klub, moja vječna ljubav. Tamo sam praktički naučio sve, odnosno većinu toga što se nogometa tiče. Čak mi je jednom periodu bio i moj ujak trener, on je isto tu dosta utjecao na mene i tad se još smjelo igrati i za juniore i za prvu momčad, tako da sam ja svaki vikend imao 2 utakmice, u subotu za juniore, u nedjelju brzo za prvu momčad, tako da To su bili časi ko ni bilo važno zdaj, da je teren ravno... Ne, ovo je perfektan teren, kao što i vidite. U to doba hvalili smo ga kao jedan od boljih. To je vjerojatno iz teh časov. Da, ista, čak i to je jedan turnir u Velikom Trgovišću, isto tako Zagorje, koji se igra onako u 7. mjesecu, to je praktički opening, season opening, svi se vrnemo s mora. Vidi se po meni i po boji moje kože da nisam bil na moru. I onda kreće borba. Isuse, da, prekrasno. To je, sad ću vam reći, čini mi se da 92. godina Varteks Varaždin, turneja u Indiji. Moram vam reći da smo ih sve pomeli. Jer baš i nisu znali Indijci u to vrijeme kaj je nogomet. Ne bojite se kač? Ne. To je bila jedna fora. Ako vidite ovdje iza, ova korpa, ova košara, u košari je bila kobra i Marijan Mrmić, kak se ovak fotografirao sa udavom, je fino hodao rikverc, dok je nekom drugom predao udava i lupio po korbi, kobra mu po korpi je zrušio korpu i kobra izašla van. Tad ste mogli vidjeti kak su nogometaši brzi. Kak smo šprintali i bježali od toga. Verjamem. To smo dobili da je ena od... Moja najdraža utakmica.
najdraža Protiv utakmica Partizana. u Dinamo protiv Partizana, onako poratno doba, još su tenzije bile velike, prvo smo morali u Beograd i tamo smo odigrali dobru utakmicu, jako dobru utakmicu, ali smo izgubili 1:0. To je bila 97. Čini mi se da treće pretkolo Lige prvaka ili tako nešto i kako smo izgubili 1:0 nije nam bilo sve jedno, ali zbilja smo igrali dobru utakmicu i vratili smo se u Zagreb i na aerodromu odmah novinari i dosta su bila onak škakljiva i neugodna pitanja. I Marić je onako preko svih novinara utrčao i veli šta se tresete, šta se bojite, dobit ćemo i u Zagrebu 5:0 i za 7 dana je bilo točno tak 5:0. Ovo je jedan nježan start. Nježan, da, vidim. Da. Da, to je fotografija moja supruga i ja na rehabilitaciji u Termama Selce. Jedna od onih 10 spomenutih operacija. Koliko sam bio dugo i često u Termama Selce, baš zbog tih mojih svih operacija, jedna zanimljivost, tamo smo se jako dobro skompali sa kćerkom doktorice koja to drži i ona nam je, mi smo njima vjenčani kumovi i oni su nama kumovi djeci, tako da iz toga je izraslo jedno fino i divno prijateljstvo, da. Mladi dani. Zanimivo, žena ima na isti dan rojstni dan, se pravi. Da, nažalost mora se slušati starijeg uvijek, tako da ja slušam ženu, starija je uru i pol od mene. Super. 10.7. da, isti dan rođeni, čak smo isti dan kršteni, a to smo saznali kad smo došli tražiti papire za vjenčanje. Onda nam je župnik rekao, pa vidim da ste vi kršteni istog dana, ali nismo se sreli. Jer njezini nisu smjeli po danu krstiti djecu. Ja sam krstio po danu, ono po noći. Da, to je moja isto tako zagorska ekipa, mislim da je to Kutija Šibica, ova momčad, ona u crvenom kad ste vidjeli na početku, uz još par dečki isto tako iz Zagorja, složili smo i malo nogometnu jednu momčad, tako da smo haklali i mali nogomet, to je jedna od Kutija Šibica. Da, nisam je uspio usvojiti za seniorskih dana, tek poslije kao veteran. Pa radi ste igrali mali nogometu. To je još i danas. Srce, oče, noge ne idu, ali lič to još uvijek na nešto. Na vrsti je kulinarični kotiček. Damir, kuhanje. Kdo kuha doma? Doma kuha žena, a ja svigdje drugdje. Stvarno? Da, obožavam kuhanje. Sila me na to natjerala, s obzirom kako je naše zvanje i znanje danas i u Zagrebu, sutra u Mariboru, prekosutra u Arapskim Emiratima, Indiji i takvih. Naučio sam kuhat već kad sam ako klinac, velim sa 17 sam otišao u Varaždin, tako da sam već onda nešto pokušavao, ali to baš i nije bilo nešto jestivo. Pa onda ona epizoda Saudijska Arabija, Emirati, kad smo bili 3 godine, praktički sam ja bio šef kuhar, cijela ekipa se hranila kod mene i volim kuhat, volim eksperimentirati, uvijek ja u svaki recept još malo nešto svojega, nekad pogodim, nekad fulam, ali zanimljivo mi je to i onak mi je malo antistres i volim. Ena tradicionalna zagorska specijaliteta, zagorski štrukli. Da. Bi znali pripraviti to? Bi. Ovo mjesenju tijesta baš nisam nešto, to me majka pokušavala 2-3 puta naučiti, ali puca mi to. Ali ovako, sastojci i sve to da. Isto i purica s mlincima, to je obavezno kad se spomene Zagorje. Mada je purica iz Amerike, a ne znam od kud su mlinci, ali to je zagorsko. I nema tko da je kaj druga veli. Volim, kad bi gledao svoje nekakve najdraže hrane, francuski krumpir mi je top. To mi je baš jelo iz djetinjstva i obožavam ga. Znate kaj je to? Znači red krumpira, red kobase, red jaja, pa opet krumpira, pa malo gore sira zapečeno s vrhnjem i jajem. To kao neka vrsta musake. Tako, slično, samo je musaka, mljeveno meso, ovo je kao, ne znam zašto francuski krumpir, ali kobasa dobro dojde. Dobro, kuhanje. Ako ne vjerujete, pozivam vas, dođite. Super, to vedno radi se odzovemo takemu vabilu. Pantomimi, fotograf Grega Vernik in naš režiser, producent in vse ostalo, Tadej Zajmi.
Kama. Nuples, ja. Engels, very. Ali? Čupa? Kaj fu? Šulec. A zdaj postrije, šulec. Mali je. Pa piska. Aaa! Renek, daj mi. Ja, Mikić. Še nagradno vprašanje za 2 VPS vstopnici za derbi v Ljudskem vrtu 19. februarja proti Olimpiji. Kateri trener po vrsti v samostojni Sloveniji je Damir Krznar? Damir, najlepša hvala za pogovor. Bili ste super gost. Upamo, da bo teh pogovorov še dosti. Vsi upamo na uspešno pomlad in srečen povratek v Maribor. To je bila zadnja oddaja tukaj iz Beleka. Z naslednjo se slišimo iz Maribora. Hvala. Hvala.